Neikereka ria keri niguo tuthie na mbere na gukumenyithia mohoro maria tukuhaririirie hwaini uyu wa umuthi. Munini wa mutongoria wa bururi William Ruto nionekanite kunyitwo mbaru ni amwe ya atongoria thiini wa githurano kia mwaka wa 2022 ona thengia wa amwe ya atongoria gukorwo makimuhura. Kuringana na mubunge wa Malindi niwe Aisha Jumwa ni ati Ruto no fati gukorwo akioya ithenya ria mutongoria wa bururi wa guku bururi-ini Uhuru Kenyatta arikia itena riake ria muthia. Waambie sisi tushaamua. Wamwite mwizi tuko na Ruto. Wamwite nani tuko na Ruto. Wamwite nani tuko na Ruto. Wakijipanga siasa ya Mlima Kenya na maneno yetu na ya transition of power from President Uhuru to whoever God will appoint, it cannot be decided by people who do not vote in Mount Kenya. Tugethie na mbere ni ati mundu umwe ni akuite na ngemugwanja kugurara uru kurumira mutino muru wa barabara-ini ya Kiambu. Mutino uyu uhanikire thutha wa matatu ya thi 14 gute mwerekera na kugaragara maita maiganona hakuhi na giikaro kinene kia maabitha a utwiria kia DCI. Ripoti igeni ati atongoria kuma kaunti ya Murang'a ni magire kiene uthondeki wa ciama njeru cia kiuteti gitaro-ini giki gia gatagati ga bururi ni undu wa githurano kia mwaka wa 2022. Seneta wa Murang'a Irungu Kang'ata wete atongoria matifati gucokia bururi na thutha kugerera ciama cia kinduriri. Kang'ata aritie wari mwena wa Nyagiti mathio ya kuria macemani makoretwo makiheana urigiti kuri makiria ma arwaru magana meri. 100% supporters of Jubilee Party, and therefore for us we shall continue supporting Jubilee. Anyone who wants to become the president should come for Jubilee nomination. I hear my friend Kuria has a party, but I can tell him he should abandon it and come and fight for Jubilee ticket within Jubilee Party. It is only bringing divisions, and at the moment, we as people from Mount Kenya region, we do not. I wish we can be able to see to it that we are not divided. We will be able to approach 2022 with a common front, which will make sure that our votes will count, and we will be able. Tugethie na mbere ni ati urugamiri wa mutito wa Njoki-ini uria uri thiini wa mutito wa Mount Kenya noete ikinya ria gucokia riri wa mutito ucio na njira ya kuhanda miti guku mari na mubango wa kuhanda makiria ma hectares 190 cia mutito ucio. Undu uyu ucungiriirio ni gukorwo ati andu ni makoretwo magitemanga miti matari na kihariro undu uria ukoretwo ugithukia maria maturigiceirie. Tukoretwo tuhandite miti hectares 150 cia miti ino ya exotics na tukahanda miti 45 hectares miti ya kinduire thiini wa catchment areas ta turahanda muthenya wa umuthi. O uria twikaga o mwaka ni tugucemania nigetha tuhanda miti na miti ira turahanda guku ni ya guthakaria guku imwe ni ya matunda na kiria turenda ni andu aria angi o kundu guothe mafuate muhano ucio turamahe wa kuhanda miti kana kwibura kana gutire. Na riboti ho ya uhandi wa miti niyo gutwe kanyaga kwamba gwikiria oro hanini mwena uringi wa studio ndirakiona Nyarari wikene ta Wanjiru wa Ngata nake akihariririe ni gwakorwo agitumenyithia maingi megie biashara nake mundu gwitwo Ken Maina mutathi wa ciĩgiĩ mohoro ma mathako. Ken Maina ni gukorwo agicokereria na ciĩgiĩ mathako. Wanjiru wa Ngata atumenyithia ciĩgiĩ wonjoria uguo thie na mbere kunyitana hamwe na ithuĩ na thiini wa gĩkũnjo gitu kia mohoro.